Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Mislim da je jako bitno da objasnimo neke stvari kako stoje u zemlji Srbiji, prije toga Srbiji i Crnoj Gori, prije toga SRJ i prije toga raznim nazivima i formama Titove Jugoslavije. Krajem 1944. godine sovjetski boljševički NKVD preuzeo je kontrolu nad Srbijom tako što su tenkovima Crvene armije Rusi, Sovjeti i, naravno, oni koji upravljaju njima, preuzeli kontrolu nad Srbijom i oborili monarhiju koja je tu postojala. Također u avgustu 1944. godine Churchill i Tito će se sresti u Napulju i tu će se podeliti također uticaji Sovjeta, odnosno današnje Rusije, i Engleza. To će se sve najbolje vidjeti kroz našu službu, odnosno OZNU, kasnije UDBU, koja je napravljena na osnovu sovjetskog boljševičkog NKVD-a. Dve struje te UDBE postoje, jedna struja se zove Stambolić-Koča-Popović, a druga struja se zove jednostavno Krcun-Ranković. Krcun-Ranković struja je struja koju drži desničare, koja drži 99% proruskih analitičara koji nešto vrede ili imaju određenu vrstu uticaja javnosti i oni su ti koji ne damo Kosovo, borimo se, pravoslavlje, monarhija i koriste niz izrazanih fraza. Druga opcija je zapravo ta druga Srbija. To je Srbija Koče Popovića, to su Soroševi ljudi, to su pro-NATO struje, koji su sve zajedno, naravno, pod kontrolom iste jugoslovenske savezne UDBE, koja se nikada nije raspala, a pogotovo ne nakon Titove smrti, zato što se zauvek ostavario taj san posle Tito, samo kroz UDBU i jednostavno potpunu kontrolu svih saveznih država gde se ta UDBA generiše svoju delatnost. Naravno, u ove strukture umešaju se i tuđe, odnosno strane službe, iako i sama UDBA nametnuta, te tako možemo imati čak i engleske agente koji lobiraju za Rusiju ovde, možemo imati i ove druge koji rade suprotno, jer to je uvek pravilo službe inverznost. Dakle, radi jedno, pričaj drugo, misli o trećem. Razmislite o svemu ovome. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam. Prijetno.